Novak Đoković morao je da preda meč u polufinalu Australian Opena zbog povrede mišića. Saša Zverev je prošao u finale, tamo je izgubio od Janika Sinnera. Srpski teniser je posle toga zapušio usta svim hejterima i objavio snimak skenera te povrede. A doživeo je i to da mu publika zviždi na Rod Laver areni. O svemu tome pričao je i Toni Nadal. Trener i stric Rafaela Nadala napisao je kolumnu u kojoj je pričao o svemu tome i u kojoj je suptilno okrivio Đokovića za sve što mu se desilo. Bez pogovora, koliko god da je bila zanimljiva sportska nedelja, mogli smo u petak da vidimo nešto što je privuklo ogromnu pažnju i medija i ljudi na društvenim mrežama širom sveta. Momenat kada je deo publike u Melbourneu zviždao Novaku Đokoviću kada je saopštio da ne može da nastavi meč protiv Zvereva posle izgubljenog prvog seta, rekao je Nadal. Prvo je kritikovao sramotan potez publike. Verujem da je jedan veliki šampion kakav je Novak, čovjek koji je ispisao toliko stranica istorije tenisa, ne treba da bude ispraćen sa bilo kog terena, a kamoli sa Rod Laver arene, gde drži rekord po broju titula. Smatram da zaslužuje poštovanje u tako teškom momentu bez ikakve sumnje. Ne bi napustio taj teren tek tako, posebno ne mesto gdje je imao toliko mnogo uspeha. Potom je počeo da kritikuje Novaka. Drugo pitanje koje često postavljamo je zbog čega se takvi protesti dešavaju. Na prvom mestu razumem da je publika razočarana, jer je očekivala spektakl i da je platila karte za to. Ali drugi razlog i verovatno onaj najvažniji jeste i postoji neko nepoverenje prema Novaku u takvim slučajevima. Imao je razne grimase i poteze koje je pravio u prošlosti kada je bio povređen. Zbog tih situacija postoji sumnja da je počela još u četvrtfinalnom meču sa Carlosom Alcarazom. Posle izgubljenog prvog seta bilo je vidljivo da osjeća bol. Delovalo je kao da može da nastavi meč, ali realnost je bila ne samo da je nastavio, kao da ništa nije bilo, nego i pobedio. U polufinalu protiv Saše je sve izgledalo normalno u prvom setu, kao da nema nikakvih problema sa bolovima. Onda je odlučio da napusti teren čim je izgubio set. Analizirao je dešavanja sa meča Novaka i Zvereva. Kada jedan igrač ima probleme fizičke prirode u meču, ovakve važnosti čeka do samog kraja pre odluke da preda meč. Zvao je fizioterapeuta, dobio je određene lekove. Kada je video da je nemoguće da nastavi, odlučio je da preda meč. U više navrata smo vidjeli slične stvari sa Novakom, da sa grimasama i govorom tela pokazuje nešto što je potpuno kontradiktorno sa onim što vidimo na terenu. I zbog toga uvijek postoje određene sumnje u istinitost njegovih problema. Na kraju imao je neku vrstu želje ili poruke za Đokovića koja ne zvuči pretjerano iskreno. Mogu da zamislim da mu je mnogo teško palo da prihvati takvu reakciju publike. Mogu i da pretpostavim koliko mu je teško što nije mogao da nastavi da se bori. A onda dobije takvu reakciju publike koja ne pokaže ni malo empatije. Novaku želim da se što pre oporavi i da mogu da se divim njegovom neverovatnom tenisu koji pokazuje svih ovih godina. Također želim mu i da ubedi publiku da više veruje šampionu kakav on jeste i što je zaslužio, zaključio je Nadal. A izjava Craiga Tileyja, prvog čoveka Australian Opena, da Novak Đoković zaslužuje statu u Melbourneu, izazvala je oprečna mišljenja navijača. Pogotovo onih domaćih koji smatraju da isto su zaslužili samo teniseri koji su Australijanci. Tiley je nešto ranije istakao da bi Đoković trebalo da se nađe među velikim imenima sporta u Melbourne parku i želi da prikaže se kroz statu pored drugih legendi tenisa. Ali ima i onih koji nisu podržali tu inicijativu. Bez obzira što je on legenda, statua stranog sportiste u Australiji, ne, jedan od komentara je na Tileyjevu izjavu dok je drugi dodao. Tiley nije svestan stvarnosti i slep je zbog svog prijateljstva sa Novakom. Svaka statua Novaka u Australiji biće stalno uništavana. Sa druge strane, mnogi su podržavali ovu inicijativu. Apsolutno Đoković je legenda tenisa, pobedio je 10 puta na Australian Openu. Veoma malo igrača će osvojiti 10 Grand Slamova. To bi bio snažan simbol na mnogo načina, nema sumnje da zaslužuje ovako veliko priznanje. Definitivno, ja sam veliki navijač Nadala. Đoković treba da bude slavan u zalasku svoje karijere. Međutim, neki teniski fanovi smatraju da bi Đoković verovatno odbio statu zbog tretmana koji je doživeo u Australiji. Da li Australija zaslužuje statu Novaka? Mislim da ne. Da, ali on to sigurno neće želeti jer je toliko bio nerespektovan od strane australijskih medija. Tenis Australije i vlade. Ne zameram.